na bora na mbobe kutumia chibesa no 1 million asa bana maybe per year or more maybe 1 million or 1.5 madra bo muntu na ne chibesa chinge sana lakini ya sinje tindo jina ne chingi jidege ko gara yongoro chibesa chiane chiachire ase ndo chiri achiko konyo muntu keto taro jo konyaka akonyaka urigeri skuru eri ya Metropolis eri ya Nyamira ilikuwa wetherinde gabana arote no mushimiwa no muntu naro kugenda konya abana mago ndo chiko beke mitandao na no bakonyere. I don't think that was right. Kora abana bana jena mete me chando ya butu mitandao ora ngarure gabana komana sana na nere ngokonya school ditigakonya lakini umene bulina abana kuru Nyamira abana bali bale 22 abana bale bakora kurubona bwa abandu gweto akunyonde bakora kuruba bate bakonda form 1 abana bale bakora kuru school jinde bakogenda. I just decided ndigamba konye not because n'abantu abange bakona we are competing my the problem nanyo tere usi yo konyo muntu abantu baburu nangiyo konyo ro muntu kura kitarai ngetima ya Nyamira na kyo sabantu bakara konyo duke kire chukira chiikire but I don't think ine right na roje ngwe wote yesa tekere mwanga agrete simina buti umwana yo constituency ki aruete mwana wa gande bi aruete West Mogrango oria ngwe bori njibye kana umwana ne kwa West Mogrango ndubwate chibesa chie pasari chia abantu abataka chiwende dozo mya abantu abataka Paulo standard yo n'umwana ovani oboreda kubeku scholarship ya constituency ya kana 100% because in my constituency ni bege abana bange sana na kuri form 4 na bere member parliament ngaki yonse sometime park abantu baka ngakire simi ekere umushimwa kamosi yarenge member parliament wako ngakire simi bante bintu bwate kundega na ekere ngwa kare kamosi used to take up na barko ngendo tio o take up those kids yo bakana na CDF bono kaburi ndende na umwishimiwa naro jerie egendrate tega ali apoti mo akuru moteto na te mama bimujimwe mo muire Kisiri baro hospital kogera na goteina tigatuganye torero gose viongozi bya Nyamira bakongozo ne gabana ne member of parliament ose no ndura atoke mo akuri ya konyo lakini kaburi na nki yegora utari ko bakonya koraba buru tangani naroje umwana pali uri muguri angana kino nyo kingokonya tigankonye kiye korango tena nyageta konya eliso ngiye korango tena nyageta bakonye ko riba kane te bagateba na mbama etena bakore bintu bya butimba se kuingiria lakini nago tenga teba tena because bona abana areko konya I never used to revive anybody na chikubori gwakore kure lakini ngabori na ngiye ko gararende onyo nya libo tena rote bire no mushimi woyo yago jo konyo muntu manya o teba no konyira okorere wote na ende muju mwabeka ase mitandao ndio matakana na beka na konyere muju mwabeka igo kobeka ega na konyere waju wateba umwezi wa Arama na konye tabono dima magoza nasa kamanya korora umwezi wa West Mogrango aso mwana obona ruete na bandi in fact let me say here today tatina amana bari almost 3/4 of them in fact they come from West Mogrango. I don't know, you can go and check abange bari to West Mogrango and you know poor families okonyo abaja bagore na ndi mo kwa right the same ekara nchikukira boka moja monde na kiyo mweshimi wendu kuri tubabe tega na kibaka moda na tiato bakonya bono general tabia mweshimi wa Steve tinta ketukura West Mogrango constituency tinta ke lakini egero wote na kwa bwate Mike asaba antu wote na wote na tigomo mweshimi na kuru town West akore bintu West eso dintu mwete na dokore bintu gayo ekoro mwane kabiro yakire ngoteba una tigaga ndamo konye magoso kimbwata nimbwata magoso mweshimi wa Nyamoko abana bali ba narakonye kurugari ndikirudi ngibe no embere otobwati nyumboro na gachire umuntu mutangani ukongakire sini paka no nega ndara mu debi Nyamoko gangwa ngaro debi mweshimi wa Arama asante ndoje ngwa konye to mwana orenge korwe constituency yane ukamwaka na school fees asegete
naenda bonde bina ki nanje ntumira bono particulars nanje nanyo particulars tubuaterane togendera gusomia umwana uyu abana bari tubare gari bana tumugirango bonse pi mujimi nyamoko egarata kanyora itukova matenya mukera tege toba abana bari naro konyo ndena ki abana jinsa jindo manye ndiro konyora bagutambuka bacha asore batarante bire na bono gwante biri let me take over I take over oso agwa kana tuwaso agokonya na nere unlike Steve wero tenene Mike akabwata akakana gatana tabase konyora umuntu gakoruisko actually even single doubt agatena kiro muchumbe igachorira bere constituency ya igo bari to kore gasi na barabu agateba MP Osero tunafanya kazi na yeye uhina bago jabuona agateba engoko na bago jabuona ngoro dire gasi kom lakini ababande kujagira wese no dimugirango no yonde wacha wende wafanye vitu sawa bono manyo kumenda abantu abange no baru in fact mo tena rengerinde naki do I stop assisting ya bano baringo ngo assist to tani patene member parliament baru wetu wese mugirango ekora still abana bare ngo konya bakuru Kisii county abane bare bakuru Nairobi ngo konya tu gwara lero ga igo muntu natumaga naje kumutena kinju ngo konyera abantu muntu uri Nairobi abantu ba Nairobi nare ngo konya ngo bako ngo konya yende da jebono now then tiga you know and there is not the body as umwana no na babo tina ki ngimutari gwagere member parliament no chesi bagatana ba mwakire bari komanyora so onye bari komanyora nyore ke na mukonyire amagoso na ria je na go batena tiga bakonye ge kogora sometimes still ras mukonye kuruji besa na bono nyo ndiyo umwana yangu rwe constituency yana na guruzu sa jana umuvuko njuko more njuko mokora shopping njuko mwaka na fees but now be forced ndusi chibesa jana ekora teriye constituency yana rwe nimbwa chibesa chiriwete cha CDF chijigo konya bataka actually CDF funds ojide meant for to assist poor kids like these ones bono ndi yakobe constituency yana angona ko be 100% pasali beneficiary eyere na eregere constituency ko nyorere chibesa chiro na jirichiana you know is the same amount of money jena ko bori viongozi bali baruete usi and particularly Nyamira na rode gama na teba buna nero waka na abana bako nganda form 1 aya dim say klibu asale na abana bali bako na form 1 etiga construct na form 1 na form 2 members of parliament bako construct na form 3 4 and the university but onyanja bono iga amararamishi na yani abantu banga kidisi bata temba konye kuru Nyamira abana bako na form 1 batigirwe aba case 3 cases aso mwana yo marangeire Moro Academy ajie toro raka kenda na ne gaba na achia ka form a committee yo go fet abana bari number 1 actually Timothy so mwana was one of them even na ngo fet barenge bono onyore wa fetiri umwana yo manyira ko mauti na rega ta bugati kende you know you can even see feting ki bono yara ko to this kid is here because na jeda ga jurji form bakanda baka fet ntima dena kwa korte feting na jodi ko mwana ga pro ko ro feting na kyo ko motika na de wa kan remember so parliament na ki tiga bana ba form 1 de mos binyi ko correct na members of parliament ba mnyere ko imoka ba tebre na ki so ri ga bana teba you know ega bana jori differently ne member of parliament ya jori differently to den ega bana character ko ira bana ba o aso jori de school abana ter gura abana ba bagende school es ba jori ega roja ko 2027 go jo no te bia bandu na ega bana ne ro te bete abana ba bagende school diga patige bintu biri ego ega bana ya Nyamira is totally unable to perform ta ko nyana ko ira bana ba school in fact te dina mo ne rete no maene ko tebe ke ko roro ja bana ko ruari mungoli batato yo mo irire Molo is on the way coming here ngende kibesa cyane kimwa kanele oyo ndo irire Naivasha is they are on the way coming jemba kanele oyo ndo irire Nairobi school from my home area yani se ite sindu temekenen bande dina tuoje te gari to gaichoria tuamanye konyora na ntoire apart from that even ntobugate egento ke kuru kuna elimu scholarship iyo serikali sponsor abana form 1 paka bagora form 4
in heaven's sake, I don't know why umwana kabiro ya weta nyole elimu scholarship, because it's done by the DC in conjunction with the members of parliament. Ingi members of parliament that umwana kabiro ya nyole elimu ndobu ata equity wings to fry. I think onyaja onarigobori gavana ya Nyamira with all respect. Ekora nero joriro le gavana ya Nyamira. Tigagenda arigererie onyoro kan members of parliament imbaba sokorwa school fees for from one cases. Let him go and see the his office we come nyana. Agenda arigererie cases chiabane kabira wa de drop out of school because waitete buya kwa makonyora na kwa family committee, maybe committee ribata kete jibesa bae kwa maiko kwa abana pari bajande tabuna aba, which is very unfortunate. In fact ingo mo worried was asama skani andari gereli tabasoko abana about you drop out of school na hendege ntara ko koronyo ko kora boigo angara ko kwana na members of parliament babe part and parcel ya committee area, so that babe ka abantu babororo, so that abana libako genda babe fair. But I don't think fairness, because already 4 kids, 3 from Mekanene, 1 from Abues Mugrango Tamanyeti, they are going to be men at us, but they're going to care.